Ihenya-inĩ rĩa kũmatha kura, ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩtabanĩtie mũcemanio wao wa mũthia thikũ-inĩ igĩrĩ cia icera rĩao Turkana taũni-inĩ ya Lodwar. Mbere ya kuinĩkĩrĩria mĩcemanio ĩngĩ taũni-inĩ ya Kaikor, Kakuma na Lokichogio. Hapa Turkana, mimi nikiwa naibu ya rais, si tumekuja nikaanzisha hii barabara ya kutoka Kitale? Si tumejenga imefika Nadabal? Ni kweli ama si kweli? Si Adotonyang nilikuja kuanzisha? Si inakuja Kalokol? Ni kweli ama si kweli? Si hii ya kwenda Loima hata kama imekwama nilianzisha? Na si nimesema nitakuja kumaliza? Ni kweli ama si kweli? Siasa ni faida. Siasa ni nini? Ni faida. Na kama yeye hana faida, haina haja wa Turkana waendelee kufuata mtu ambaye na hana faida yoyote. Atongoria ya Kenya Kwanza meranire kwambatĩria ikĩro cia mĩikarĩre Turkana na mbere ndaya meranire atĩ makamba gũtigĩrĩra arĩa akũrũ na andũ arĩa matehotete matanyihĩire 70,000 nĩ magunĩka marĩa mbere na kĩgĩna kĩrĩa thirikari nene mamũrĩire. Money going to our cash transfer beneficiaries will be paid ahead of salaries of public servants because they deserve help more than those who are working, and therefore we are going to begin there. Sisi kama Kenya Kwanza tumesema mtoto wa Kenya kutoka ECD mpaka form 4 hakuna cha kuulizwa, hata kulipa pesa ya lunch itakuwa jukumu yetu. Munini wa President William Ruto augĩte tena ũmĩrĩru na commission ya ithurano na mĩhaka na arenda ng'ethanĩri yake matiga kũmĩagagia. Wachana kusumbua Chebukati, wacha kusumbua IEBC. Hamushindani na Chebukati, hamushindani na IEBC, munashindana na huyu hasla. You better face me, wachana na IEBC. Nyinyi kujeni tuangaliane macho kwa macho. Tutawashinda asubuhi na mapema tarehe 9 mwezi wa 8. Marauga wona mayũkia wathani mũbango wao wa kũhanda kambĩ cia mbirarũ Turkana nĩ ũgateithĩrĩria kũhukia ũici wa mahiũ. Na mimi nataka niwahakikishie hii Kerio Valley kutoka kule West Pokot kupitia hapa Turkana kwenda Baringo mpaka kule Samburu, tutaweka askari wa kutosha na tutahakikisha iko NPR wa kutosha ili kila mtoto aweze kwenda shule na kila mama aweze kulinda familia yake na kila mzee mali yake iwe salama. Wacha tufuate mwenye atakuja kutatua shida zetu, mwenye atakuja kutuundia barabara, mwenye atakuja kutengeneza Turkana ndio samaki yetu iende kwa soko mzuri na tubaki na pesa ya kutosha. Kuma Turkana, Kenya Kwanza ĩraroria kambĩini ciao ithũĩro rĩa bũrũri. Ndereti ĩgiĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka ĩthiĩte na mbere na kwĩhanda gĩtagatĩ-inĩ kĩa mĩahũ ya ũteti. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩgĩthiĩ na mbere na gũthing'ĩrĩria wĩyathi kũrĩ komishoni ya ithurano nĩguo kũmĩteithĩrĩria gũkinyĩrĩria matanya mayo ma gũtabania ithurano irĩ na ũma na waragania gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Lodwar, kaunti-inĩ ya Turkana, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.